muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza, muraho mwiriwe neza. Mu Burundi radiyo ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turi no kuri internet wa3 akadomo radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Murisanga rero koko tugiye kuganira ku nama y'abayobozi b'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Iyi nama iratangira uyu munsi Kigali, izamara iminsi 6. Mu banyacyubahiro bayitegerejwemo harimo igikomangoma Karori w'Ubwongereza, niwe rero uzasimbura umubyeyi we ku ngoma, umubyeyi we umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ubu rero Karori, igikomangoma Karori nyine niwe uzaba umwami umubyeyi we namara gutanga. Iyi nama rero wowe urayumva ute? Wowe mu mwanya w'ijwi ry'Amerika uhitezeho iki? Ese urabona hari icyo izaniye u Rwanda n'abanyarwanda? Umwanya rero ni uwanyu, ariko rero munyemerere tubanze duhamagare mugenzi wacu Assumpta Kaboyi atubwire aho imyiteguro igeze. Assumpta, wiriwe neza? Wiriwe neza Thomas. Niko mu bashyitsi bamaze kuhagera hari umukuru w'igihugu wari waza? Ntabwo nabimenye neza ko hari umukuru w'igihugu waje, ariko uyu munsi inama yatangiye y'abagore bahuriye nyine muri Commonwealth. Harimo umugore umwe w'umukuru w'igihugu kimwe cya Afurika, ntabwo ndimo kwibuka neza izina rye. Yatangijwe rero uyu munsi, wari uvuze uti inama yatangiye bwa mbere. Uyu munsi inama y'abagore bahuriye muri Commonwealth batangiye i Kigali. Inama yakaba yatangijwe na Madamu Jeannette Kagame, ndetse ari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland n'abandi batumirwa benshi bari hano i Kigali. Nikosa abaturage urabona bameze bate, babyakira bate, iby'inama babyakiriye bate, urabona bashyushye gute, mbese urabona bayishamadukiye cyane? Yewe navuga ngo uyu munsi ku munsi wa mbere navuga ngo watunguranye. Inama ikivugwa ndetse no mu myiteguro gitangira ikirimo, abaturage bategeka gusukura aho batuye. Ubu amarangi mu mujyi wa Kigali hose asize, cyane cyane ku mazu yo ku mihanda. Umuntu wese uturiye ku muhanda munini yasize irangi, no mu mihanda mito ya quartier, cyane cyane ko nayo irimo kaburimbo amarangi yarasize. Icyo rero nari ngiye kuvuga, muzi ko mu minsi yashize habayeho guhagarika amashuri. Abanyeshuri ntabwo batangiye kwiga uyu munsi, babaye nk'abagiye mu kiruhuko cy'icyumweru. Habaho ko abakozi ba leta bamwe na bamwe bazajya bakorera mu rugo. Noneho ibyo byemezo byabaye nk'ibitera ubwoba abaturage, bakavuga bati niba amashuri ahagaze, niba abakozi ba leta batazongera kugenda, natwe ubwo ngubwo umuhanda munini wa kaburimbo bivuze ko tugiye kuwucikamo. Ariko natunguwe nanjye nazindutse mu gitondo ngiye mu nama yaberaga muri Serena mu twari mu hagati muri Kigali, ariko nagiye umuhanda wose na ya mihanda yari yashyizwe mu mutuku nyine ivuga ko izakoreshwa n'abashyitsi gusa. Twayigenzemo na moto zari zirimo n'imodoka zitwara abagenzi zari zirimo. Byatunguranye cyane. Mbese mu yandi magambo nta gikuba cyacitse, ubuzima bwakomeje uko bisanzwe. ubuzima
ubuzima bwakomeje ariko nanone wabonaga mu muhanda nta modoka nyinshi zihari, ntibwira ko hari abantu bakurikije amabwiriza kuko hari indi mihanda myinshi cyane yari yatangajwe haba mu binyamakuru cyangwa se ku maradiyo. Abantu nibaza ko bagiye baca kuri iyo mihanda, naho ubundi abakomeje muri ya mihanda isanzwe bagiye, ubuzima bwakomeje. Abamotari baruzuye mu mujyi wa Kigali, gusa iyo habaga hari nka delegasiyo igiye kuza nk'abashyitsi bagiye kuza baturutse ku kibuga cy'indege, kuko polisi ni nyinshi cyane mu muhanda, wabonaga abantu bahagaze bakabereka, ariko ibintu by'akanya gatoya, ku buryo rwose abantu bari bafite impungenge ko ubuzima buzahagarara mu mujyi wa Kigali mu gihe cy'icyumweru. Yewe hari n'abantu bamwe batangiye kwigendera bakavuga bati n'ubundi cyo kuba nta kazi dufite, nk'abantu ndavuga bifite, hari abo nzi bagiye bitemberera bakagenda bakajya za Dubayi, bakajya mu bindi bihugu bazi ko ubuzima buhagaze, ariko ubuzima bwakomeje. None se uyirebye neza, kwakira abashyitsi bangana gutyo bisaba ingamba z'umutekano zikomeye, birumvikana. Ubona inzego z'umutekano ziragaragara mu mihanda, mu makaritsiye? Inzego z'umutekano ziragaragara cyane cyane mu mihanda migari minini, hari abapolisi, ariko n'ubundi mu Rwanda hasanzwe hari abapolisi, gusa ubu babaye benshi, cyane cyane nko mu byumba aho inama zibera hari abapolisi, hari abantu benshi cyane cyane biganjemo urubyiruko bashyizwe mu itegurwa ry'inama, usanga bagenda barangira buri muntu wese aho aca, haba mu itangiriro umuntu ajya gushaka ikarita izamucisha mu nzira, wabonaga hari umurongo munini, urubyiruko rukubwira ngo caha gira gutya, jya kwipimisha covid hariya. Mbega urabona ko hari abantu benshi navuga ngo bahaboneye akazi muri iyi nama. Uvuze nyine covid, niho nagira ngo dusoreze iki kiganiro, hanyuma duhe abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika umwanya wabo. Nyine ingamba zo kwirinda covid zimeze gute? Uvuze nyine ko hari abantu bavuga bati jya hariya, mu magambo makeya barasuzuma, hari biriya bintu byo gukaraba byose birahari bihagije? Birahari, ni imiti, ntabwo byo gukaraba bihari. Aho nagiye muri hoteli ya mbere umunsi nagiyemo byari gukaraba imiti, ariko nanone nta muntu n'umwe, yaba umushyitsi waturutse hanze y'u Rwanda yaba uri mu gihugu, witabiriye inama ataripimishije COVID-19. Hari henshi cyane hashyizweho hapimirwa, hari aho twafatiraga amakarita hano i Remera, wajya gufata karita ukabanza ukipimisha, igisubizo cyawe bakagihuza n'ikarita wambaye, ku buryo batanga agakarita gusa bagashyira mu cyuma bagahita utambuka. Iki cyuma kikerekana amazina yawe, kikerekana n'uko utafite COVID-19 ukabona kwinjira. Abashyitsi rero bo nabo barapimirwa mu mahoteli aho bagiye bacendeka hirya no hino. Rero kuri covid ho nta muntu n'umwe winjira muri iriya nama ataripimishije COVID-19. Asumta Kaboyi, ndagushimiye cyane. Ubwo rero nyine urakomeza udukurikirane ibyo nama no mu makuru, nyine uzakomeza utubwire uko bimeze. Ndagushimiye. Urakoze cyane Thomas. Akazi keza. Akazi keza namwe. Inshuti zacu rero, mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku nama y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Commonwealth, ni umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Inama irabera i Kigali, urubuga rero ni urwanyu. Tubanze duhamagare Tuyishime. Tuyishime we. Karame. Uraho neza? Muriho. Bwira bumva Ijwi ry'Amerika aho uherereye. Mherereye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukombe. Nuko rero uti inama ya CHOGM, reka nyivugeho. Ego murakoze kumpereza ijambo hano ku Ijwi ry'Amerika. Inama ya Commonwealth, inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma, ni inama mu by'ukuri abanyarwanda tugiye kungukiramo byinshi. Izagaragaza igihugu cyacu, izagaragaza byinshi bigomba gukorwa hirya no hino mu gihugu cyacu. Watanga urugero rw'ikintu kizagaragara usibye isura nziza gusa y'igihugu? Hari ikintu tuvuge cy'umushinga ubona uzavamo? Yego, mu by'ukuri ni ukuvuga ngo imishinga irimo izavamo ni nko guteza imbere cyane ihame ry'uburinganire.
ye tuyishime urakoze. Telefone yawe igomba kuba igize ikibazo. Nuko ijwi rya Amerika duhamagare Ngendakumana Anselme. Ngendakumana Halo, yego ndabumva. uraho neza? Ko ndabumva ijana ku ijana. Uherereye Anselme? Mu Burundi, Bubanza, mu Kigati. Ye igitekerezo cyawe rero. Mu bisanzwe iyo igihugu gifite ingenzi n'igitekerezo kingana uko kirahungukira cyane cya mbere, kandi bikaba biboneka ko urwo rurimi ruba rushyigikiwe muri ibyo bihugu. Uko haza abantu benshi b'ingenzi niko bazana amafaranga y'agaciro, ndetse si n'ay'agaciro gusa, ahubwo nk'amahoteli bamaramwo umenga numvise umenga bizomara umwanya munini. Ni indwi yose. Ni kuvuga ko yego bazamara indwi yose. Ngendakumana nawe telefone ye sinzi ukuntu bigenze. Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Nuko rero nyine kuri iyi nama ya Cogama ibera i Kigali hari umugabo witwa Muhire Pierre ati iyi nama yagombye kuba umwanya wo kwerekana ibyo abanyarwanda bamaze kugeraho, kumurikira abanyamuryango imishinga yo kuvana abaturage mu bukene, ihanga akazi kagabanya chômage mu rubyiruko, in short to talk business, the future of the African continent. Mbese uwo Muhire muri ibyo ngibyo yanditse, nsomye ibyo yiyandikiye mu Cyongereza rero nyine ati muri make inama ikwiye kuganira ku bintu byerekeranye na business, ni kuvuga ishoramari, ubucuruzi, ubuhahirane. Ati mbese ejo hazaza h'umugabane wa Afurika. Uwo rero ni Pierre Muhire, nibyo yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika. Naho Maniriho Tayifa ati muraho, nawe nyine ni kuri Facebook y'ijwi rya Amerika. Nitugira amahirwe ariko we turaza kumubona kubera ko yatanze na nimero ya telefone. Ati inama ya Cogama twe tuciriritse nta gisubizo ituzaniye, ahubwo yaje kubangamira imikorere yacu n'imibereho yacu. Sinzi niba iyi Cogama hari icyo izakemura mu mibereho mibi abanyarwanda turimo, ubukene, inzara n'ubushomeri. Ahubwo mbona iyi nama ifitiye inyungu nyinshi abayobozi bakomeye, bamwe tujya twita ibifi binini, ari nabo bayiteguye. Naho twe abaturage basanzwe nta nyungu idasanzwe twitezemo. Uyu rero ni Maniriho Tayifa, ari i Kigali i Kanombe mu Rwanda. Yatanze nimero, turaza kumuhamagara nimba ari ku ijwi rya Amerika abe yiteguye, kubera ko iki gitekerezo yego bambwiye yuko abamfasha bambwiye yuko bamuhamagara ariko ntiyitaba. None rero Maniriho uze kuba uri hafi utubwire n'ukuntu muri kwakira abashyitsi, kuko aho ngaho Kanombe ndibwira yuko urujya n'uruza rw'indege zizana abashyitsi uri kurureba, uri kurukurikira. Nuko ubwo rero nyine turaza gukomeza tugerageze nimero ya telefone yawe. Noneho duhamagare Twagirayezu Marcel. Twagirayezu we, muraho neza Thomas? uraho urakomeye? Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Jewe nzi kuri Kigali Kibagabaga, ariko byivugire ubibwira bumva ijwi rya Amerika. Yego murakoze. Nibyo koko mperereye mu Rwanda, mu gihugu cyiza cyane, hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, Ikibagabaga. Iyo mvuze Kibagabaga nyine ni mu murenge wa Kimironko, ubundi Kibagabaga ni akagari. Mpere ku kibazo wari ubajije Asumuta Kaboyi, niba hari abanyacyubahiro batangiye kugera mu Rwanda. Mu kanya tumaze kwakira Minisitiri w'Intebe wa Samoa, Madamu Fiame Naomi. Yego amaze gusesekara i Kigali, ngira ngo yanitabiriye inama y'abagore, akaba yaranabonanye na perezida, ubwo perezida yagiriraga uruzinduko muri Jamaica, ubwo yanageraga muri Barbados. Bagiranye ikiganiro, bararamukanyije, nawe yitabiriye ino nama, amaze kuhagera. Hanyuma rero ku bijyanye n'icyo twakungukira muri iyi nama, nagiye mbona abanditse benshi, hari abavuze ngo nta kimaze kubaciye bugufi, ariko buriya ntabwo abantu baramenya icyo gutera imbere ari cyo. Uwo muntu uvuga ngo we n'ubundi ni ikiyede akora ngo nta kimumariye, akoreshwa n'uwakize. Hari uwabyanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika ati ni ikiyede kigira ntacyo bimbwiye. Uriya bivuzwe ko ni n'inka. Ambabarire, ariko hari ukuntu ubona ko umuntu mu mutwe we nta kintu kirimo, wagira ngo abantu ni watermelon bikoreye. Ni ukuvuga ngo uwo muntu akorera, niba akora ikiyede
enjeniyeri muri iyi nama harimo ihuriro ry'abikorera ku giti cyabo. Nk'umuntu wubatse Makuza Pension Plaza mu mujyi, abantu bubatse Shike babayede babonyeho akazi, imibereho yabo iricuma, babona aho bakura mitiweli. None ati njye iyo nama nta kimariye, kandi iyi nama ivuze ikintu kinini ku banyarwanda muri rusange ku buryo bukurikira. Ariko gira vuba vuba kubera ko wabibonye ko abantu banditse ari benshi cyane, kandi ndabibashimira mwese inshuti z'Ijwi ry'Amerika, mwanditse muri benshi cyane. None twagira yose hina amagambo kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi benshi bishoboka. Komeza. Yego rwose, iyi nama ku rwego rw'ubuhinzi turungukira muri ibi bikurikira. Wa muhinzi wo hasi wahinze, aba bantu 5,000 bari kurara mu mahoteli kandi bari kurya, ntabwo bari kurya ibiryo bikorwa n'inganda, bari kurya ibiryo bikomoka ku buhinzi, bityo ifaranga ryo muri cogamu riragera no ku muhinzi wo hasi, kuko rwiyemezamirimo ugemurira hoteli runaka ajya kubigura, agura bya bintu bikomoka ku buhinzi, nanjye wo hasi bya faranga rikangeraho, nubwo bingeraho binyuze kure ariko ringeraho. Icyo ni icya mbere. Ku buhinzi n'ubworozi, kubera ko n'inyama n'amagi barabirya nabyo byose biraribwa. Icya kabiri, wasake nayo yabyungukiramo, kuko mu mahoteli barimo barakoresha amazi menshi, noneho bajya kwishyuza ya mahoteli amazi n'umuriro w'amashanyarazi n'ibindi byinshi, noneho hakagaragaramo n'ishusho y'ubukerarugendo. Kumva ngo leta yashoye imari mu bikorwa remezo, irabona Kates Convention Center ni inzu nziza cyane, barareba barayikiriramo. Intare Conference naho uyu munsi inama imwe yabereye, abandi bari muri Serena Hotel. Ibyo ni ibikorwa remezo kugaragaza isura nyayo y'igihugu, kubera ko hari abantu benshi, hari abari bazi u Rwanda ku itangazamakuru gusa. Abo ngabo bagiye kubona u Rwanda urwo ari rwo. Bivuze ngo iyi nama ivuze ikintu kinini kuri njyewe, dushobora kumva ukuntu nishimye bitewe na sekita nkoramo muri rusange. Murakoze. Twagira Yezu, nawe urakoze cyane. Yego. Radiyo Ijwi ry'Amerika. Noneho duhamagare Tumusime Sefu. Tumusime. Karame bwana Thomas Kamirindi. Urakomeye? Muraho neza. Ibutsa bumva Ijwi ry'Amerika aho uri. Amazina yanjye ni Nisabwa Abdul, nk'ibisanzwe ndi Rwamagana, mu karere ka Rwamagana. Nuko igitekerezo cyawe rero ari kuvuga ubandura kugira ngo duhe ijwi abenshi bishoboka. Ntabwo mvuga amagambo menshi, kuko icya mbere, iyi nama ije mu Rwanda twiteguye impinduka nyinshi, sibyo? Kandi none hari abanyamahanga bajyaga bumva u Rwanda ku maradiyo, cyangwa se rimwe na rimwe bakayabona no kuri televiziyo, bakaba batari bakabonye uburyo bashyika mu Rwanda, ariko noneho babonye amahirwe yo kuba bagera mu Rwanda. Nizere ko bari buhigire byinshi, ariko nanone iyi nama yibuke na wa muturage urebye uriya mu cyaro. Hari abaturage bafashwe nabi cyane, nabo babatekerezeho. Twavuga ku bikorwa remezo, hari abaturage batarabona umuriro, hari abaturage batarabona amazi, ibyo byose iby'ibanze nkenerwa hari abaturage batarabibona. Ese iyi nama yo irabatekerezaho? Sawa, murakoze. Urakoze Tumusime. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hari umuntu nawe witwa Bimenyimana Deo, agomba kuba ari n'Umurundi. Ati inama ntacyo tuyiteze ko, kuko Abongereza, Abanyamerika na EU, ni ukuvuga mbese umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibihugu birimo, turimo turabikurako, twishakira Uburusiya bwa Putin buba ari bwo twibera abagenzi. Icyo ni igitekerezo cya Bimenyimana Deo, yabyanditse kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika, ariko ntabwo yatubwiye aho ari, nta na nimero ya telefone yohereje nawe kugira ngo tumuhamagare yivugire igitekerezo cye, ariko rero ibyo nsomye n'ibyo yiyandikiye ni igitekerezo cye, ntabwo ari igitekerezo cya radiyo Ijwi ry'Amerika, ahubwo ni uko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, icyangombwa ni ukubahana gusa. Hanyuma hari undi nawe witwa Nshamihigo Stanislas, nawe ni Umurundi, yatwandikiye kuri Facebook VOA radiyo yacu Ijwi ry'Amerika, ati ndi Bujumbura mu buraruko bw'igihugu. Nawe yatwoherereje nimero 2, turaza kumushaka tumuhe ijambo yivugira, ariko hagati aho ngaho yanditse ati mwiriwe ku Ijwi ry'Amerika, iyi nama ku bwanjye ntacyo nyitezeho, kuko mu gihe ibihugu bigize iyi Commonwealth bitanganya ubukungu n'ubushobozi birabeshyana, birahendana. Nuko nagiye mbihindura mu Kinyarwanda, ariko ubundi we yiyandikiye mu Kirundi.
ati hari ibitaronka inyungu zingana. woro n'inshamihigo Stanislas nawe turaza kumushaka hanyuma yivugire igitekerezo neza agisobanure. Ari Burundi rero mu buraruko ni ukuvuga mu majyaruguru y'u Burundi. None turaza kumushaka atange igitekerezo cye. Noneho duhamagare Maniriho Taifa. Maniriho, Ego turabumva neza. urakomeye? Turakomeye, namwe murakomeye. Ye, turaho rwose. Uherereye he Taifa? Uherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe. Ye, nuko urabyivugiye kubera ko wanditse utuntu twinshi uti twebwe duciriritse nta gisubizo ituzaniye iyi nama, ahubwo yaje kubangamira imikorere yacu n'imibereho yacu. Ibangamiye imikorere yanyu gute? Nyine urabona hari utuzi nyine abantu nkatwe rubanda rusanzwe tuba dukora wenda duciriritse bitewe n'inama. Hari ubwo abayobozi baza bagatubwira ati nk'urugero wenda nk'ukora nk'ubu agenti, hari igihe baza bakakubwira ati gukorera nk'aho ngaho ku muhanda ntabwo bakwirukana, banatwara n'ibyawe, ugasanga muri make akazi kawe barakisha. Muri iyi minsi rero bategura iyi nama byagiye bibaho cyane rwose, ugasanga gukora biragoranye kubera ko nyine ntabwo baba bagushaka nk'aho hafi ku muhanda, kandi hari igihe aba ariho ukunda gukorera nyine ukura n'amaramuko, ugasanga arakwirukanye akazi gapfuye gutyo nyine arakabura. Aha, hanyuma ukavuga uti sinzi niba iyi cogamu hari icyo izakemura ku mibereho mibi abanyarwanda turimo, ubukene, inzara n'ubushomeri. Ahubwo mbona iyi nama ifitiye inyungu nyinshi abayobozi bakomeye, bamwe tujya twita ibifi binini, ari nabo bayiteguye. Aho ngaho naho hasobanura neza. Aho naho hasobanure neza. Nyine natwe Rwanda rusanzwe impamvu uvuga gutyo, kuko n'ubundi urabona twakagombye kuvuga ati wenda hari icyo tumariye nibura n'akazi umuntu akora abasha kugakora. None se nimba akazi babikoraga runaka wenda bo badashaka kugakora bitewe n'uko wenda gatuma nk'abo bashyitsi bakabona nabi, reka mbivuge gutya kuko niko bavuga. Ubwo wavuga ngo ni iyihe nyungu se uzakuramo igihe n'akazi wakoraga uje uri umushomeri? Ndavuze gutyo nkavuga ati buriya uko mbibona ngewe mbona iyo nama ifitiye akamaro, kandi abaje bayiteguye b'abayobozi bamwe twese binini nkaho twebwe rubanda rugufa, ahubwo twebwe usanga n'akazi umuntu yaba afite gutyo agatakazamo, ugasanga nimba utakaje akazi rero ntabwo wavuga ngo hari inyungu uri bubone. None se utuye i Kanombe uko yego watwandikiye uvuga yuko utuye i Kanombe, aho ngaho i Kanombe ndibwira yuko ureba urujya n'uruza rw'indege byifashe bite? Ahangaha i Kanombe se? Ahangaha i Kanombe nk'ubu mu masaha yashize n'imihanda bari bayifunguye, gusa siho ndi, ariko igihe nari mpaye mu gitondo nta mikorere kuko n'umuhanda myinshi yari ifunze, ntabwo no gutambuka byari bigoranye. Urabona indege nyinshi zizana abashyitsi? Ziraza cyane byose, buri kanya ziri kuba ziza, haza umuyobozi ukabona umuhanda barawuhagaritse kubera umuyobozi ugiye gutambuka, ugasanga bitewe n'akazi ukora nawe hari uburyo bikubangamiye. Natwe wenda tuba dukora nko mu muhanda dukora akazi k'ubumotari. Ariko iyo umushyitsi amaze gutambuka umuhanda barongera bakawufungura? Barawufungura, ariko akazi karapfuye. Nta kazi muri iyi minsi turi kubona kubera iyi nama. Sinzi wenda hari n'imbaruka ari zigitangira ntawamenya, ariko muri iyi minsi nta kazi kuko amasaha menshi ashyira umuhanda ufunze udakora, imihanda myinshi, kandi iyo mihanda myinshi niyo tuba tubona abagenzi wenda berekeza muri ibyo bice baherekeza kumva iri kubifunze. Rero ntabwo wavuga ngo ufite akazi igihe ushobora kumara amasaha nk'ane cyangwa atanu nta kazi nk'andi ifunze. None se ko abashyitsi baza ubwo abamotari nyine ntabwo muboneramo akazi? Akazi ngiye kuri bwanjye ndabona ntako, kuko uyu munsi nk'abagenzi natwara ni bake cyane, nababara rwose niriwe ntaritse nta kazi, kuko imihanda abonaga bari kujya muri ibyo byerekezo by'imihanda bafunze, urumva rero icyo gihe nta kazi nabaga nk'ifite.
none se ibyo ngibyo we uko ugenda cyane muri Kigali kubera akazi ukora ubona amazu barayasize amarangi cyane ku buryo mbese Kigali yahinduye isura byose ariko ntabwo buriya nibwo hari ibyo nanenga hari n'ibyo nashima inama yisize umujyi wa Kigali ufite indi sura nshyashya kuko uko wari umeze yego n'ubundi ntabwo wari umeze nabi ariko byo byabaye akarusho cyane baravuguruye amazu ku muhanda mbega ibintu byose ubona ari bishya kandi ari na byiza ye mana iriho ndagushimiye cyane murakoze cyane ijwi Amerika turabakunda cyane natwe turabakunda rwose ugira akazi keza rero n'amahirwe Imana ibaho umugisha twese radiyo ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Wilson Lixon na Gatete Armstrong. Gatete ube wihanganye ntugende hanyuma tubanze duhe ijambo rigufi Wilson we uraho neza uranyumva ndabumva ni ukubera ko telefone yawe icikagurika ubundi se aya mazina Wilson Lixon niyo mazina yawe bwite koko niyo mazina yanditse kuri pasiporo yanje n'ibyangombwa byanje nuko uherereye he ndi mu Buhindi ariko ndi Umurundi uriga se ego ndi ku ishuri wiga muyihe mu ruhe rwego ni ukuvuga iyihe filiere ndi mu gice cya kabiri cya kaminuza muri science politique et relations internationales mwiga mu Cyongereza kandi ego Ubuhinde nabwo buri muri Commonwealth ego burimo wamenya minisitiri w'intebe w'Ubuhinde azajya i Kigali oya nibaza yuko atazogenda ahubwo azotuma delegasiyo yindi maybe yo ku rwego rwo hejuru kuko amaze iminsi ariko aragendera amasiteti hano mu Buhindi sinibaza ko ashobora kuzoja uravye Ubuhindi ntakunda kwitabira cane izi nama kumenga amaze kwitabira rimwe iheruka menga mu myaka ine iheze ariko nta ibinyamakuru ntacyo bibivugaho kugeza ubu ngubu za televiziyo za radiyo ntacyo zibivugaho oya ibinyamakuru barandika yuko urumva ko yakwibereye muri Afurika baravuga yuko minisitiri w'intebe ashobora kurungika abantu bo ku rwego rwo hejuru kugira ngo bashobore kugirana ubufatanye n'ibihugu bya Afurika kuko urumva iyi coga mibereye muri Afurika n'akaryo keza k'Ubuhinde bushobora kugiranira imigenderanire myiza na Afurika n'ibihugu bya Afurika kuko muri cogamu bavuga ko hari ibihugu bigera kuri 17 byo muri Afurika urumva ni n'akaryo keza kugira biyegereze ibyo bihugu bizoba biri muri iyo nama ya cogamu hagati aho ngo ariko Burundi bwo ntabwo burimo oya Burundi ni burimo Burundi ntabwo burimo Burundi duca duhurira muri francophonie nuko ariko rero nyine nagutwaye ijambo ubundi wowe wari ufite icyo wari witeguriye kwivugira ego ikintu nashaka kuvuga kuri iyi nama ni uko cyane cyane urwaruka nk'abanyarwanda n'abandi banyafurika bashobora cyane cyane kuko muri icyo gama harimo n'umuce w'urwaruka ruhurira hamwe nabonye mu binyamakuru ko hari urwaruka rugera ku 500 bahurira hamwe nibaza ko ari akaryo keza ko urwaruka rushobora kuja hamwe rukigira ku bandi nk'abanyarwanda bakigira cyane cyane ku rundi rwaruka baba rwavuye mu mihingo y'isi mu bihugu bitandukanye bigize Commonwealth kugira bashobore kubona ingene babigirako ibintu byinshi murabona ibihugu byacu bya Afurika biracari inyuma mu bintu bijanye n'iterambere rivuduka cyane mu byerekeranye na business ibi bintu ugasanga saa tanu ibihugu byacu barugaye amaduka yose arugaye ibintu birugawe rero nibaza yuko abajene bo mu Rwanda na East Africa ko harimo n'ibindi bihugu bya East Africa nk'Uganda na Tanzania na Kenya yego na Tanzania ufata akaryo keza ko kwigira ku bandi bakababaza ingene bageze ku byo bageze kuko hano n'ibihugu biteye imbere muri Commonwealth byo bakaryo keza kugira ngo natwe n'ababanyi yaba abakongomani cyangwa abarundi tuzoje turahurira hafi bitadusabye kuja kure Wilson ndagushimiye cyane wige neza kandi utsinde ndatsinda cyane gose nuko congratulations
yego murakoze. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko rero nyine nawe yabibwiye mu kanya, na Gatete Armstrong arategereje ku murongo. Gatete, yego ndabumva. uraho urakomeye? Turakomeye, turaho, ni amahoro. Uherereye hehe se? Ndi i Kigali mu Rwanda. Yego. Nuko gusha ku ngingo rero. Ntabwo ari bumpamagare, ndetse buriya narindi kuri Facebook. Noneho ngiye kubona mbona murampamagaye muvuga kuri ino nama ya Commonwealth ibera hano i Kigali. Natwe turayiteguye, yaratangiye neza, ngira ngo ni uyu munsi. Yego. Ibintu biragenda neza, ni amahoro. Habaye amavugurura y'amazu, y'imihanda, umutekano ni wose. Mu by'ukuri abashyitsi barimo barakirwa neza, nabo barabyivugira mu nama nkurikirana zibera kuri televiziyo, cyane cyane iyo nama y'urubyiruko, dore ko ariyo yatangiye. Baragenda bashima ukuntu bakiriwe, bashima ukuntu amacumbi yabo ameze neza, ndetse barashima muri rusange. Nkawe se Gatete, ubwo urabona we ku giti cyawe hari ikintu izaguha? Mbese mu buryo buri diregiti nta kintu, kuko buhoro buhoro nyine, kubera ko bazasiga amadovize akagenda azenguruka mu bukungu bw'igihugu. Ariko cyane cyane nk'abantu ba rwiyemezamirimo bafite amahoteli, bafite amaresitora, abafite ahantu hakirirwa, urumva nibo mbese bigeraho neza nyirizina ako kanya. Ariko nkanjye ubukungu buteye imbere nyine nk'umuntu ku giti cyanjye, nanjye buhoro buhoro byangeraho. Wese wateye amarangi? yewe ntabwo ntuye ku muhanda neza, kandi inyubako yanjye niyo guturamo. Yego. Abateye amarangi ni abatuye ku mihanda neza, abafite inyubako z'ubucuruzi cyane cyane, nibo bagiye batera amarangi bavuguye. Mu by'ukuri habaye impinduka iruta uko hari hasanzwe mu minsi yashize. Gatete, ndagushimiye cyane. Yego murakoze namwe ijwi ry'Amerika. Komera. Yego. Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho duhamagare Ruhamya Ali. Ruhamya. Yego Tom. Uraho urakomeye? Muraho neza, ndakomeye. Ibutsa abumva ijwi ry'Amerika banywanyi baryo kandi bagenzi bawe aho uherereye. Ndi Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya. Nuko cogamu rero urayibona ute? Cogamu ngewe ukuntu ndayibona neza gute? Ariko wenda nko mu ukuntu bitabiriye amasuku, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Akaba ariyo ari nk'ikintu yifuzaga, wenda ari nk'ibishoboka, ku buryo hari nk'ikintu bakwigiramo bafasha urubyiruko bagateza imbere amashuri ya tekinike. Amashuri ya tekinike? Ni ukuvuga ibyo twita imyuga mu magambo make. ubona amashuri ya tekinike mu Rwanda adahagije? Ntabwo ahagije, bitewe n'ibyo bigiramo. Nanone puratike zabo usanga ari nkeya. tuvuge nk'uko nguko, niba bagize amahirwe ko bari muri uwo muryango, bagahanahana abanyeshuri. Uravuga ibihugu biri muri Commonwealth bigahanahana abanyeshuri? bigahanahana abanyeshuri ku buryo hari ikintu bageraho. Yego. Byaba byiza cyane kurushaho. Nanone ikindi nk'uko ifashisha umuntu ashobora kuba yagendera ku ndangamuntu, n'urugero akavana akagera muri Kenya, naho biramutse bigenze nk'uko nguko
naho byaba byiza cyane. uravuga nk'ubwo nka Wilson uri mu Buhinde, reka tuvuge noneho Buhinde, urashaka kuvuga ugafata irangamuntu y'u Rwanda ukigendera mu Buhinde ukoresheje irangamuntu? Cyane rwose. Biragoye. Nyine biragoye, ariko nabyo abantu turabigezeho, byaba ari byiza cyane. Aha, no kujya mu Bwongereza ukigendera n'irangamuntu. Ukajya nakwegera London rwose nta kibazo ufite. Nuko Ruhamya, urakoze cyane. Yego murakoze. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turimo turaganira rero ku nama y'abayobozi b'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza, inama ibera i Kigali. Muyibona mute? Muyitezeho iki? Izaniye icy'u Rwanda n'Abanyarwanda? Nibyo turimo tuganiraho, namwe mwese urubuga ni urwanyu. Bambwiye ko hari utegereje kuri telefone witwa Munyenkaka Jean Claude. Munyenkaka, uraho urakomeye? Ni amahoro rwose. Uherereye he Jean Claude we? Nerereye mu Rwanda, Kigali mu Rwanda. I Kigali ahagana he? Muri Gasabo. Nuko umwanya ni uwawe rero. Mu by'ukuri iriya nama rero ni inama nziza cyane. Ese kuvuga ngo iriya nama kandi ibera iwanyu aho ngaho? Njye numva bavuga iyi nama. Ikomereza. Yitwa CHOGM. Ni inama nziza kubera ko ni uburyo bwiza bwo kumenyekanisha igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga. Ku bijyanye n'ubukerarugendo nabyo bizadufasha ko abaje muri iyo nama bazagira uburyo bwo kwisanzura no gutemberera igihugu. Yego. Babashe kuba badusigira amadevize, amafaranga y'amahanga, ubukungu bw'igihugu bubashe kuba bwazamuka. Ikindi mbona rero, yego, mbona cyiza kiriya nama nyine urumva ibizaganirirwamo bizaba ari ingirakamaro ku mpande zose, yaba abanyafurika, yaba abanyaburayi. Yego. Hakabaho kubasha kubaka ibihugu byacu nyine bikabasha kugendera ku murongo mwiza mu bijyanye na diplomasi, ibijyanye na politike, ibijyanye n'ubucuruzi, urubyiruko, abantu bakuru, abasaza, abatoya. Yego. Ni ibintu byiza cyane. Ese kuba uriya mugabo ushobora kuzaba umwami w'Ubwongereza aje mu Rwanda, ni ubwa mbere na mbere igikomangoma cy'Ubwongereza kigeze mu Rwanda, byo murabitekerezaho iki aho ngaho i Kigali? Nabyumva ni ibintu byiza cyane bishimishije, kubera ko ni ibyo maherekare ndimo ndavuga. Urabona u Rwanda ni agahugu gatoya abantu benshi batazi, batabasha gusobanukirwa ibyako. Urumva rero kuba uriya mugabo w'igihangange abasha kuba yarukandagiramo, ni nko gukingurira amarembo n'abandi bantu b'ibihangange bakomeye kuba bagera mu gihugu cyacu, bakabasha kumenya ibyiza bigize igihugu cyacu, bakamenya amakuru menshi atandukanye ku Rwanda, ku Banyarwanda, ku bikorwa bijyanye n'ubukerarugendo, ibikorwa nyaburanga. Nk'uko mbibona ni byiza cyane, ni ibintu bishimishije cyane ku Banyarwanda n'abaturanyi barwo. Munyenkaka, ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika turabakunda. Natwe turabakunda rwose. Nuko. Yego. Radiyo Ijwi ry'Amerika, duhamagare noneho Kayiranga Pacifique. Kayiranga we, uraho urakomeye? Ndakomeye neza cyane. Nuko uherereye hehe? Mbereye mu karere ka Ngoma, Kibungo, mu ntara y'Iburasirazuba. Yego. Umwanya ni uwawe rero. Twese. Ikintu navuga byo kuri iyi nama, n'amahirwe yo kuba turi kwakira abashyitsi bakomeye. Icya mbere ni navuga ko ari muri politiki leta yatangiye gucuruza serivisi.
ni amahirwe akomeye ku bantu bacuruza amaresitora, amahoteli, cyane ko nta zahabu tugira. ni inyungu rero ikomeye, ndetse ni no muri gahunda ya Visit Rwanda. ariko se Kayiranga Kayiranga ni iki kikubwira ko u Rwanda rudafite zahabu? ntabwo leta iradekarara ngo ivuge ngo hano hari zahabu muri iki gice runaka. Jewe niga mu mashuri matoya bayigishije yuko hari, yego ntabwo ari nyinshi cyane, ariko rero u Rwanda rufite ka zahabu rwose. Urumva cyane yo leta nk'ubu ngubu bashobora bati wenda mu gace wenda ka Kibungo wenda kavuga wundi kavuga ati Gashanda hari zahabu, aka gace nta muntu yemerewe kukazengurukamo. Ariko nitumva badekaraye, leta nashatse kuvuga nta mitungo kamere dufite twacuruza. Icyo u Rwanda rwahisemo ni ugucuruza serivisi, ni ugucuruza hospitality. Muri rusange akamaro k'inama ni ukumurika isura y'u Rwanda. u Rwanda baruzi nk'igihugu cyabayemo jenoside, cyabayemo amabi nk'ayo ngayo amacakubiri y'umuntu uturutse mu Bwongereza, aturutse mu cyo gihugu aje akaza aha ngaha abona amateka atandukanye n'ayasanzwe. inyungu rero ku cyacu cyane cyane nk'urubyiruko. Ariko rero Kayiranga, igihugu cy'u Rwanda ntimukagisuzugure ngo ni ukubera ko leta itababwira umutungo u Rwanda rubundikiye. Bagenda babivuga buhoro buhoro. Ndibuka yuko bigeze no gutangaza yuko barimo bakora ubushakashatsi kuri peteroli cyane. Nuko rero neza ubwo si ubukungu? Buriya ni ubukungu, ariko parizima buriya ukompoye n'ibindi bihugu. Nkeka ko u Rwanda si igihugu gikize, icyo ndigushaka kuvuga ntabwo ari igihugu kikize mu buryo bw'umutungo kamere. Tuvuga ati dufite peteroli, tumeze wenda nka Nigeria cyangwa tumeze nka za Nigeria, cyangwa dufite zahabu mu butaka nyinshi cyane, dushobora no kuyikora ariko tugatungwa na zahabu. naho se gaz metane nabwo abahanga bavuga yuko u Rwanda rufite gaz metane nyinshi ishobora kumara imyaka n'imyaka. Byose si ubukungu? Nabwo ni ubukungu, nabwo ni ubukungu. nuko ndagushimiye. Murakoze cyane. Nabwo ni ubukungu gusa nuko politiki nk'uko nagomeje kumenya mbivuga, hari byinshi. N'ubu ngubu nashobora nk'urugero no mu bihugu wenda sinzi, wenda ntabwo wenda nzi ahantu muyegereye, ariko wenda nko mu Bwongereza. Ndi muri Amerika. Uri muri Amerika? ariko ndi umunyarwanda nakuriye mu Rwanda. Gucuruza imikino, tugiye gucuruza serivisi ijyanye n'iby'imikino, serivisi ya siporo. Uvuga ngo njye navana mu Rwanda njyanye amafaranga y'ubukerarugendo ngiye mu Bwongereza. Iyo akaba ari politiki wenda igihugu cyasetinze, cyangwa politiki y'ubukerarugendo. Navuga ati mvuye aha ngaha ngiye muri Misiri, ngiye gusura ziriya piramide. Mu Rwanda rero abakozi yafashe politiki amabuye y'agaciro yacu ni serivisi, ni ugucuruza Visit Rwanda. Abantu bakaza bakareba iki gihugu wenda biciye mu nama, kwakira abantu 500 ntabwo ari abantu bakeya, ni abantu bakomeye bagenda bakabera irindi jwi ahandi hantu hakomeye. Ni amahirwe rero aba akomeye cyane, ntabwo biba bihuye. N'ubwo mu Rwanda nabwo gusa nubwo twaba dufite izo zahabu wenda cyangwa iyo gazi metani, ntabwo ari ikintu twarya tuvuga ati tugiye kugicuruza ikintu kizadutunga nk'Abanyarwanda, tumere nka biriya bihugu bya Katari. Ntabwo ari umutungo dufite mugari cyane ku buryo wadufasha mu myaka iri imbere. Ariko nk'uko ubibona biriya ni ikintu cyagiye kidufasha. Ni ikintu nkeka ko cyamuritse u Rwanda cyane muri make. None se Kayiranga, wowe ku giti cyawe ubu urabona iriya nama izakugiraho ingaruka nziza? Wowe ku giti cyawe? Ngiye ku giti cyanjye ingaruka izangiraho ni nziza. Navuga ngo ni ingaruka, ariko ni ingaruka nziza 100%. Kuko ndaguha urugero 100%. 100%. Ingaruka zangiraho ni ingaruka nziza cyane 100%. Nabasobanurira. Ni ukuvuga kubo uriya mukire uje wenda akamfate nka Premier Ministre wenda w'Ubwongereza, ndamenya amakuru niba wenda aje mu Rwanda agaza n'abasekirite, hari amafaranga bazasiga mu Rwanda, bazarara muri hoteli. Iriya hoteli bazayishyura, iriya hoteli nayo zishyura imisoro,
iyo misoro ntizagaruka ikubuka imihanda igashyira amashanyarazi ikajya gutanga izo za girinka ntabwo ari ngo ni ingaruka zazongeye ku giti direkite ntabwo ari amafaranga nzafata ariko azaza mu buryo rusange kandi no ku muhanda ntabwo ari kagame gusa uzawugendamo twese muri rusange. aha nuko Kayiranga ndagushimiye. nawe ndabashimiye cyane kandi murakoze cyane. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku nama ya CHOGM irimo ibera i Kigali ikazamara iminsi 6 itegereje abashyitsi b'imena barimo minisitiri w'intebe w'Ubwongereza nyine Boris Johnson n'igikomangoma Charles ni ukuvuga Karori w'Ubwongereza witegura kuzaba umwami witegura kuzima ingoma asimbuye umubyeyi we umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Kuri telefone dufite Nyandwi Abdul. Nyandwi we uraho urakomeye? ndaho ndashima. ye wibutsa abumva ijwi ry'Amerika aho uherereye? ndi mu Burundi mu Kayangwe. Mu Kayangwe? mu Kayanza. Mu Kayanza nari numvise nabo mbabarire. Nuko igitekerezo cyawe rero. Igitekerezo usanze iyo nama iri kirabera ngaho mu Rwanda nibaza yuko hanini icyambere cyo nakunguko kaniniya ku gihugu inama mwene ziyo zitunganije mu gihugu kubera abanyagihugu barahungukira na leta ikahungukira mu bijyanye no kwakira abashyitsi n'ibindi amahoteli araronka abarinjiza mu gihe n'ubudandaji. hanyuma icyo twosanga cyane cyane izo nama ni uko abo bantu baba bari muri izo nama bovugira cyane cyane Afurika nk'ibihugu bya Afurika. urabona ibibazo dukunda kubamo urabye nk'intambara iri ngaha muri aka karere kacu nka Kongo. abo bantu baba bitabye izo nama bakagerageza uburyo bwose bashobora kuvugira Afurika kugira natwe Afurika turavuga ishobora no gutera imbere hama no kuva muri izo ntambara y'ibirimo. mu bisanzwe bye byari ibyo nashyikiriza. ye Nyandwi ndagushimiye cyane. namwe muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ni ikiganiro muri Sanga turungurana ibitekerezo ku nama ya CHOGM ibera i Kigali mu Rwanda. Kuri telefone dufite Kanamugire Eli. Kanamugire karame uraho neza? muraho. yego uherereye he Eli? turi Kigali mu Rwanda. i Kigali amagana he? Nyarutarama. Nyarutarama? yego. ko bavuga ngo ni quartier y'abakire nawe urakize? oya ariko turaho ntacyo dusaba. igitekerezo cyawe rero kuri CHOGM? CHOGM turayishimiye cyane nkatwe abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange, ariko by'umwihariko cyane cyane nkatwe abanyarwanda yabereye hano tugomba kwiyungukiramo byinshi. nkanjye ndi urubyiruko. yego. Halo? ndakumva komeza. tukaba dusaba nk'abayobozi baba bayijemo kutwigira nk'imishinga cyane cyane bikaba byakemura ubushomeri. urabona ikibazo cya Afurika cyane cyane cyugarije cyane cyane ku rubyiruko n'ubushomeri. bakaba badushakira imishinga idufasha kuba twakaguka. muri make twishimiye kuba twakiriye inama. yego. none se nk'aho ngaho Nyarutarama wibereye ubona abashyitsi ujya kubareba cyangwa ntabwo ubyitayo? oya turababona. ikindi twishimiye cyane cyane ni ibikorwa remezo ni byiza. imihanda yabaye myinshi. urebye ni ibintu byiza. imihanda yabaye myinshi, ibikorwa remezo ahantu Kigali irakeye. nta kibazo rwose turabareba. tuye ku muhanda ndababona nta kibazo. yego.
hanyuma se iyo urebye yego abashyitsi bazana amadovize, bazana amafaranga akiyongera mu gihugu, ariko se noneho ku byerekeranye n'ibiciro se ubwo ngubwo urabona ibiciro bikiri bya bindi cyangwa byarazamutse? Ku biciro ku biribwa hehe? Haba ku biribwa, ibiciro ku biribwa, reka tuvuge ku biribwa kubera ko nibyo byibanze. Yego. Ibiciro urebye nkanjye ntabwo mba mbizi neza kuko n'ubundi duhahira muri supamaketi. Yego. Ariko kubibona ntabwo ari cyane, ariko uko bisa kose rubanda rwa giseseka mba numva bavuga ko ibiciro bimwe byarahenze, cyane cyane nk'amavuta, isukari. Nibyo bintu cyane cyane ubona biba byarazamutse, amavuta, isukari na gaze. Yego. Ariko cyane cyane no ku gitoro. Ni ukuvuga ibikomoka kuri peteroli, essence. Ibikomoka kuri peteroli, essence, mazutu. Yego. Ibiciro nabyo byarazamutse. Yego, ibiciro byarazamutse. Ariko byo ntabwo ndakeka bidafite aho bihuriye n'inama ariko. Oya, ariko mu nama naho babyigaho. Babyigaho kuko niba batubwira ko ari ikibazo kiri mu ntambara yo mu Burusiya na Ukraine, ndatekereza ko ni abayobozi bakuru, ni abayobozi batandukanye, ni abayobozi benshi bari muri iriya nama, bagomba gushyira hamwe bakaturebera igisubizo cyabaho. Ese niba intambara igomeje igakomeza, ibintu bizakomeza gutya, cyangwa se hari icyo natwe ubwacu bashobora kuba badukorera cyangwa bakaba batwigiraho. Yego. Kanamugire, ndagushimiye. Murakoze cyane. Ijwi rya Amerika, duhamagare Ndagijimana Gerard. Ndagijimana, uraho neza? Yego, ndashima. Uherereye he Ndagijimana we? Ndi muri Uganda. Yego, ariko ndumva uvuga ikirundi. Ndashika ko nyomba. Nuko gusha ku ngingo rero. Yego. Urabona ndiko naraba ijya teme watanze. Ndabona yuko ibintu biragira birunyuka. Kuko uriko waraba ibintu by'intambara byatumye ibihugu byo mu bihugu bigari. Yego. bigiranira imibano mibi bivanye na gerefuwade ibyerezo zo kuyikekana. Ivyo rero kubikemura Afurika nyine dushyira kuyikemura kuko nta muzungu adoza gukemura icyo kibazo. Urabona yuko bo batazana amadisipozisiyo y'iwabo. Hanyuma ukabona iyi nama ya Cogamuse hari icyo yabikoraho? Ni ukuvuga yuko ijya nama y'abantu ba perezida ijya irafise ifasha kuko uri kuraba n'abafise n'uzeye amakimbirane bo bose bitavye. Bisigura yuko rero bishobora yuko ijya nama izotaba umusaruro ukomeye kuri cyane kuri ibintu by'intambara bishobora kuvuga ngo muri Afurika. Cyane cyane ko araba hari ibihugu rero usanga kuva na kera na rindi twariko basomye ibitabo tukabona yuko ibyo bihugu kuva ariko abami byane bifitanye imbogamizi bikagereka amabigwana. Ibyo rero bikava n'ukuntu ababitwara batazama kugira ngo bumvikane bagire umubano mwiza. Nk'ivyo rero iryo nama igira ikiraba havutirike nk'ikintu gikomeye cyane kuko uriko araba abo vyega bose baserukiwe. Bishiki rero umusaruro uza kuvamwo uza kuba umusaruro mwiza kuko uriko araba turiho nasomye kuri internet avuga yuko ko muri Kongo abatutsi bageramiwe bariko barabica. Nk'ivyo oye hari abantu usanga b'inzirakarengane batazi ikintu bariko bazira ijya bigwi nyene ngo yateye iyo mugwa muri M23 ugasanga nyine Kongo bavuga ati twebwe nubwo mwaduteye
n'umugwi w'abatutsi bafata rero kuyibona n'umwe atazi ikintu icyo ari cyo ugasanga bariko barapfa ibintu by'ubuse n'ibyo rero vema nk'umunyagihugu umuntu muto muto arahohoterwa cyane kandi ko haraba nk'icyo bavuga ngo M23 watewe Kongo ngo izo n'abatutsi ariko ndagije imana umenya twagiye ku ruhande gatoya rw'ibyo twarimo tuvuga yego ibyo uvuga ndabyumva kandi n'uburenganzira bwawe bwo kubivuga ariko rero turi kuvuga kuri iyi nama ya CHOGM ni ukuvuga inama ya Commonwealth umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza naho ngaho turi ibyo bindi nabyo twazabishakira umwanya ni ukuvuga ujya muryango w'icyongereza nawe nyine hakora ibihugu bya u Rwanda rurimwo n'ibindi bihugu birimwo na cyane cyane bigiye birafasha kugira ngo bature umwanzuro urabona ko mbese henshi ni ukuvuga ko umurwa mukuru niwo bajya turavuga ati iki kintu hari ibihugu bivuga icyongereza tubifashe mu buryo butandukanye bakabona ibintu by'amafaranga kandi bagatanga n'ituje mu gihugu rero Commonwealth ni umuryango mwiza cyane kuko urahuza ibihugu ugatuma ibihugu bihurikiye muri uwo muryango bifashanya bigafashanya n'umunyagihugu akazamukira mu majambo makeya ndagushimiye ndagije imana yego murakoze namwe ariko se mbere y'uko dusezerana ubundi uri gukora iki muri Uganda uracuruza uriga uri gutembera murakoze jewe ndi mu bigo byo hanze je termine l'université nuko ndagushimiye ego murakoze nawe rero ukaba uduhamagara bwacange ivyiyumviro by'iwacu oye muri Angleterre mbese wa ifise muri Angleterre turavyumva turabisoma n'ukuntu yaratanga amakuru meza kandi abo tukaryoherwa cyane ko ni radio internationale za RFI ziraduha amakuru meza by'ukuri tukaryoherwa cyane rwose cyane ndagushimiye cyane rwose ukomeze utere imbere ijwi ry'Amerika noneho duhamagare Habonimana Benjamin Habonimana yego ndabumva uraho neza halo yego turaho neza namwe mumeze neza ku ijwi ry'Amerika yego turaho turakomeye uherereye heze Benjamin ubu tuvugana mperereye i Bujumbura nuko ijambo ni iryawe rero yego murakoze kudusangiza novuga kino kiganiro agira naje ngira icyo nshikirije ku bijanye novuga n'iyi nama igomba kubera i Kigali muri bya Commonwealth novuga ni ishusho nziza novuga igihugu kibanyi kiriko kirerekana ko kiriko kiratera imbere biduha icyizere yuko novuga natwe mu Burundi yuko ejo canke hirya y'ejo na twebwe tuzotegura novuga inama nk'izi rero novuga birerekana yuko u Rwanda rusa n'uko ruratera imbere bizogirira novuga ingaruka nziza ku baturarwanda kubera novuga bino novuga ino nama imaze kubera muri iki gihugu bizotuma novuga n'abashoramari babona yuko akarere k'ibiyaga binini ari nyabagendwa bashobora kuzana imitahe yabo bakabona yuko hariho byinshi byo gukorwa bashobora kuvana novuga iyindi mitahe ahandi hantu novuga ubuye muri kano karere k'ibiyaga binini turabona yuko abashoramari ni bake cyane ubu rero nibaza haraza kuza novuga muri kano karere abantu benshi novuga batari bwahaze bizotuma ejo canke hirya y'ejo tubona bashoye novuga imitahe yabo muri kano karere hanyuma ejo novuga hazaza bikazotuma abenegihugu bo muri kano karere bamererwa neza bagatera imbere ndetse n'abo bashoramari bakagira ingufu nabo nyine bakagira icyo bahungukiye Habonimana ndagushimiye cyane
ubwo ngubwo tuzongera tuguhira ijambo ikindi gihe. Ndagushimiye inshuti z'ijwi ry'Amerika mwese uko mungana, namwe ndabashimiye rwose. Mukomeze mugubwe neza, murakarama.